Anibona mphakathi. Lo nibusana ko uDr Cembe Lescalaba satha semdlebe ngiqhupha labadla mahlomhla basedubhadu umuntu abazokahlaba. Unkulumo ziyamlandela kodwa zimnamathela ngoba naku usasekhona. Unhlaba zibishaya ziphelele esibhamini. Mshana yile yana Maguga loya. Sila sikona khona ngihamba nemshana. Bemshana bathi lo mliko awusekho udokotela. Bathi ubhekele. Ngiyababuta ngithi dokotela umlingo usasekhona nethi manje akasakhulumeli futhi sengenda kuphela la mhlawumbe kunemlonjani lekhaya mshaka lofikile ngefortune bekunemlungu umuntu omhlophe nke kusasa bavivile lo usuke eSouth Africa usuke eZambia betakime ekhaya lo mlingo usekhona ngisakhuluma kakhulu mina dokotela nalo ngila ekhaya kule elwandle nathi khona ngowusebenza la ngibona khona sengishitho nalidamu lelihle kube manje ngiyawathatha mina ngindlondo yamanzi ngidokotela lo khuluma nani sihlahla somdlebele sikhuluma nani hamba ividiyo mfana